Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Khasi Hills Autonomous District Council kala buat thong ban pendap la kumdu kumno ya ka election ban jet yus iem bapura jong ke hima maliam hau banai kala lingkon arjar arpulai kat kum ki acts bat ki rules jong ke hima maliam ya kani la yuthu du executive member bapet ya katanan ilaka uba jambor war hak jeng kran bigilat pathai khubor hak santarik no para arjar arpuar Shushu ulai thu baka district council kalai opriang ru yang CTA no kam jong us iem bala sha suspend jong ga hima miliam upa iem lathu manik iem ubal ai daw baka rata jong u gala no ban don chu apeng gamet ka baka bukhya ulai thu ru baka daw bukong san baka executive committee ling baka tanat ilaka kala shim yagani garai ban pelong ya election hadi bupa iem lathu manik iem ubala sha pensange kam shipor nakidaw ki jing sha ujor ba ka jingdan hapren ka jingsha token halor ki tei ki jingsha kano ula eno naga khat kung us em bapura jong ka hima maliam ya ka bawla pha ya ka shithi eno kam na du ka shipo trek nai weng arajar arpuar nilong kumbagila don hadi social media kumbagila wan ya ka ban kili na aga bidai bat kan ka kam ju ka hima ban ka lem jong new suspended in ba tus in ada pembicaraan kalau kerja siapa, untuk sekutri kerja macam ni benar, macam ni dia ni dari resignation, macam macam betul nak sih. Jika kedau kalau resign macam ni kami, kedon ya ke dau ba, nomor ba, don harga kerta atau no kerta. Ke old age minta ka baar kalong nomor ba undan hakamat ka ba kalian jungu la risanyo pingilayo pedang haka isi lang ba ka ilaka nan te bangilayo pedang te kamot bana kalian jung ka district council te ba ka ilaka administration ka ba page yaki sancha kada jung hima so kemudian namla ban ong dak way tingin rin haban accept din ka ka resignation berhabang ila ada ban accept di resignation kemud ba ka ba sa kalong ba ngin haban pendap ya kata ka pus ka kili ba resign kemud ba hawala resign bat ba hawala ada ban pedang ya resignation kemud ba ka tai ka comes in apa kay mamling ala sa ingin haban, tidak ingin haban free up. Jadi nomor kata nagaleng jong ka department, yang jong ka isi, kala haban notify no, ya kalau dia kan, dan penjat masuk na proses jong ka election. Kung bakalong hadu menta ngila ada ban notify kalau ada ka office na buat kawasak mata kalong ban kalian jong RU unhaban kolno ya ka ya kebotalis nakatata ban ka claim sa instruction tilong nagaliang jong ka himamulem kalau dan la ka jong ka acts bat karu te haga acts bat karu haga bidai bat ka election sim apa ka ma kam sundan kami ka provision dan ka kendang ka baong ba acting sim uhaban step down suara ya kontes ya kan jadi natanya habot berkat kum ka aksi berkat nomor ba yang ulah ada benrisan te kumat suban biang ke office kalau ada benrisan bad mental ada notify bad proses untuk election akan yang selesai nang sekno te kebidai bad kene ke pending inquiry nagaliang jong ka department kan haban khot yaki council jumi nanta yang legal advisor atau nagaliang jong ki konsa take up dengan mereka proses kemargane gede kam jong ka ku kabide ada jong kot kemang ngidan yo legal council ngidan yo legal advisor se ngan sakhot gitu
maka bentar kumungin le ke dia dan rai ke bidai bat ke resignation bat ke proses tun election hi haba kapus kala thli te nang ya jas ni expect ba katum ka ax turu sa mahimang ba ko junor